sila ewi ele whaatu la fonoina. Ua sa reporti o loo whaawau pia ona whaatupula ia le toto whaasoli tu la fono e saina o le kiwi fruit auloa New Zealand. Ma o whaamauninga nei mai le Sesbury New Zealand lea e ana ina rights wha le tu la fono o lea kiwi fruit. Ta ua mai ai wa se fulu lua afe e ka o loo lai le kiwi fruit aulo ana ngatale nei isaina. Whaatu saile na o le iwa afe e ka o loo toto whaatu la fono a ye New Zealand. Ewi inei whaamaunga ele o maua atoa le ata sao o whainga whaasoli tu la fono a saina o loo whaia nei. Ele o whainga ofia le Sesbury leo loo tāpā le whaita wafe me le au whai whaatoanga i inei. Whaatoa ma whai o no lātou toto i nei toto no le eka e tasi. O loo ngā lulu e pia nei le Sesbury se awa lai fofo ele whaafita au li masaina. Ma ua whaeloa mai ei fo'i o le ao o i le tu la fono a wale pui pui o whaatawa i ngā New Zealand. Ai mo le au whai whaatoanga i inei wa wha o atu tau wofo mo lai sene toto ai kiwi fruit wa whai mai le Sesbury o le a whaeloa mai lava le a fiang o le maketi ai ele i tāpunia le ava noa mo lai sene. Ua suia i tu lai ta talai no fuanga lo whai eisia ke COVID au kilani ona ele o toe tutusa le to a tele o tangata e anga i ai. O le tele no fuanga, e le ngata wa suia le taimi a mata mai le afo le fituanga i le afo le valu. A o nisi wa vave tapuni. Wha amaunia mai ei fo i le sui o pūlenga o lo ngā whamatui au kilani. E ui o lo mawalulunga pēr whai numero tangata a fia i au kilani. E le o toe to a tele cases fo e ripotia mai. E se mai suinga ona ua le tutusal whai numero tangata e wha o ngā ina nei no fuanga mo siakil COVID. O le no fuanga i Wairau Valley le ua vave tapunia ona o a fianga mai lolonga. O se tasi o no fuanga tele sa to a tele na nga iai, o le ulua I drive-through lea sa whai el ka pakal malaiwa alele au kilani po le Auckland Airport Park and Ride lea fo I watapunia. E ui la watapunia nisi o no fuanga o lo o mata I tu lava isi fua I le to a tele a nga iai ma le mo o mia ele community. Ua o le taimi toi fo I tangata o lo o ngā lulue mai fale, e whai ngā luenga I totono o fale whai ngā luenga. Saunoanga le alpule nu au kilani Phil Koff, a o sa waisuinga me le malo e wha amuta le wha o ngā ina o vaccine mandates, mai le amatango amperila mole to a tele vanga nai au nanga mawalunga le lamatia. Mai le Spark, Vodafone, mai le Auckland Council ana nafi lungo le tio New Zealand, e ono mo o mia le wha atala noa mua le au whai ngā luenga ai ele I toe foi. O le manato le pule nu ua whai ai le wha ato ato e foi I lona ofisa le mai a wha anofo e se ai mai le taimina mawai le COVID. O lo iele nau ta inga le pule nuu, ia toe tau ma whai e wha a fo I le mea sa iai, ma ua ia whai ai fo I le wha ai unga mo tangata ngā lulue I lona ofisa, a e le mo le council atoa. E le o whai ngofia I nisi, o le usawa lia le tolu tau sanga o ngā lulue mai I fale a o la ua tā la whea ngai mo o lātou a hinga. Pei tai o nisi, e ono lewa ve foi, ona ewi ua sau tala ua alu ese au kilani ma le tumutumunga o le malose o le Omicron, o le alawe maua lunga le whai numero tangata a fia ma e ono whaatali ai se ia toi titi. Ua sau le lapa ta inga mai leo I tangata o le ofa o ngā ina le WhatsApp, e mata alia le au tau whaasese. Mai leo wa iai nisi o le au tau whaavalea o lo whaafolinga mai o nisi o a inga, ai o lo sau wai male ai singa mo se tupe. O whainga lea lofa fo inei o lo ngā iai ma credit cards a nisi. Mai mai le ofiso leo wa toe wha manatu I tangata e aua ne I whaatala noa ina, be tali iai pau o lea, reporti le ofisa I se taimi vave. O lo au ngani mai e fo ia mauti no lo malupui puia accounts a tangata mātutua o ainga. O scam nei wa tele ina whaafolinga o I lātou o sui mai le whale tupe, mai le ofiso leo po o nisi o matanga luenga le malo. Tala muli, e iei le tangata whaatau o tāko na ia whaataita ia le whaia mai o lana whaatau mai au Sitalia a lafo mai I nei. Ma wai tolu se fulu 5% e tau ngofia atu ai, nai lo le whaia I nei. O lana whaatau na whaia au Sitalia na whaia online, ma na ia toe filfilia foi o loa e le aise tutongi pe a lafo mai. Mai le ivas fulu tolu tā la, tolu se fulu sene, tu pe au Sitalia, tu sale ma le ivas fulu iwa tā la, fa se fulu fitu, sene New Zealand. Na ia toe whaatau ina lava nei o loa el supermarketi la tāne ma wai. Fa se fulu tā la e tau ngata atu ai le whaatau I nei. O supermarketi New Zealand le ima mau atu na so ina il komisi o pisinisi. Ma sa wele manatu ua tatau na wa aia whaamalo sia le code of conduct, po le ta ialai whaatonu wai au nanga se I fe soa soania ia tau whaapale ni le marketi o fi whaatau wa inga. E ui la e tau ngofie, e le fe tau I mo whaatau ngau asa uma, ma o le tele lava fo I o loa, mo asa uma I peona so ina I talafou, e mo o mia le totonga le tau, e lafo mai ai I nei.